Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Inama nini mami semeton jadin tiang sanak bija para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah jelum makin tenang ruan gumi nggih, masyaallah nggih. Nden golem-golem lalu marawi nggih, alhamdulillah. Ina-ina baun pada napiaran bejeluk. Alhamdulillah selapu keadaan niki bagus bagi orang mukmin nggih. Alhamdulillah enda makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tiang di sini juga alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jelo makin niki bagus ruan kondisi ngaji nggih ara tekeremat ya Allah Subhanahu wa taala sopok donatur niki jari jauang jari beli angat meja kanci kursi niki kursi nggih untuk kajian. Jadi lebih solah mangkin masyaallah alhamdulillah nggih. Nah mujelo mangkin semeton jarin tiang jelo mangkin tebarang malik beriok ngaji tebahas tentang sirah nabawiyah nggih. Harus lamun sore maraniki ja tiang ngajang kanan ni lagu undin man pada kumpul untuk mengisi waktu sila te bareng-bareng ngaji nggih. Sangan mungkin lamun nele live cara live streaming kan bau untuk buka piran-piran nggih. Ada nyambung terus cerita tentang deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sirah nabawiyah. Nah mo asawi niki wat bahas tentang wahyu pertama saat turun di para Rasulullah, piran turun, pira umur, beton turun nggih. Nah, mungkin telanjutan Malik kisah niki dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimallahu taala. Qala al-muallif rahimallahu taala walinasma ila Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu anha tarwi lana qissat hadhihi al-wiqati allati kanat nuqtata bidayatin nubuwah. Menujak bahasa nggih makin syariat bae ya dengah langsung ngelik ceriten Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah as-Siddiqah putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Berembe ceriten sama ceritaang si beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nggih. Sangan kembe kisah niki kisah pertama permulaan starting point kenabian nggih. Wa akhadat taftah dayajira zulumatil kufri wad dalal. Ele kisah niki mulai tersibak, mulai terkoyak tirai-tirai kekufuran dan kesesatan niki nggih. Bis terobek-rabek dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ghayarat majral hayati wa addalat khattat tarikh. Sangan kembe dengan turunnya wahyu niki maka kejadian niki merubah arah kehidupan nggih. Kemudian meluruskan sejarah, aden tepang lempang perjalanan sejarah Eropa manusia an pelombok
manusia sawah kedung bengkok gara-gara kesyirikan, kemaksiatan, kejahiliahan. Nggih, mangkin mulai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berbahasa, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'yah as-salihah fin naum. Jarin sa pertama-taman sa tetican Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jari pembuka, nggih, jari permulaan saran wahyu niki adalah mimpi sak kena mimpi sak soleh sak tentu yang ngimpi dalam tendok. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subuh. Setiap kali yang beripi Rasulullah SAW marak lema aru dalam kenyataan, marak den bina marak napiaranan, marak sinar sinar pagi hari niki sinar jelu. Itu tetu yentan terang, tetu kejadian marak menu. Yentan elipin, yentan kejadian langsung. Niki permulaan pertama, nggih. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW tetican angen, tetican kedemenan khalwah, menyendiri. Nggih. Lamun basu mangkin ja napi silahan me time, nggih. Mesak-mesakan merenung. Niki. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, bekan berkhalwat tu lek gua Hira. Fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali dhawatil 'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Muyetan beribadah, nggih. Berbicara beribadah wallahu alam, intinya beliau memikirkan tentang Allah, tentang pencipta, tentang Tuhan. Hai asli Tuhan. Dan mungkin Tuhan ini adalah patung-patung atau sembah si kaum Quraisy, si bangsa Arab. Masa ini jadi pinaan yen sembah dan mungkin niki terus berpikir Rasulullah SAW. Nggih. Dari menuah berangkat lalu khalwah bertadabbur, merenung, beribadah tipe Allah Subhanahu wa taala niki kadang berhari-hari, beberapa malam, nggih. Sendek man oleh jok keluarga mero beberapa malam. Ndek ente boya lagu si Khadijah. Saya kan waktu tahun, oh berarti lalu jago Hira. Lalu jago Hira. Wa tazawwadu lidzalik. Lagu tetap sebagai manusia tetap jauh sanggup, nggih. Semayar jauh ila Khadijah, jauh sangu, jauh makanan, jauh enaman, nggih. Jangan beberapa hari itu yang merupakan. Nah, fayatazawwadu limithliha. Deman bis sangun oleh lalu menemui Khadijah sebinian. Nah, yulen malik tulak. Hatta ja'al haqq wa fi ghari Hira. Terus sekian waktu meraniki sampai waktu turunnya wahyu niki. Nggih. Faja'al malaku faqala iqra, faqala ma ana biqari. Akhiran sepuk malam atau sepuk jelu niki.
selung-selung datang malaikat. Sai malaikat niki malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu. Nggih, dari kurir wahyu. Dari pembawa wahyu, mengantarkan wahyu tipa selapu para nabi. Saya niki malaikat Jibril alaihissalam. Selong-selong malam niki datang malaikat Jibril. Nggih. Langsung berbahasa malaikat Jibril niki faqala iqra. Nabi bahasan Jibril alaihissalam iqra, Muhammad baca. Faqala ma ana biqari. Nah terus berjawab Rasulullah, ma ana biqari, ndik tahu baca bahasa. Ndik tahu baca. Qala fa akhadhani faqattani hatta balagha minni al-juhd. Akhir mendemak kapung, kuat jadi dan kapung. Sampai arwah kan dia tahu berembuk. Ulalah bahasa. Thumma arsalani, dia makwallah yolel lepas. Yolel lepas. Faqala iqra, Malik surut iqra, baca. Bahasa. Qultu ma ana biqari. Malik jawaban, ndik tahu baca. Qala fa akhadhani faqattani tsaniyah hatta balagha minni al-juhd. Akhir Malik kendemak kapung, kuat, sirik kuat. Ndik tahu berembuk, lelah berembuk. Dia makuah lelah ya oleh lepas. Faqala iqra, faqultu ma ana biqari. Fa akhadhani faqattani tsalitsah thumma arsalani. Malik ketelu kali mensuruh iqra, baca. Malik jawab ketelu kali ndik tahu baca. Malik mun kapung kuat, arwah pun dia tahu berembuk. Ya boleh lepas telu kali. Faqala iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yulin baca 5 ayat surah Al-Alaq. Ini kisah pertama. Ini wahyu turun entun tiba Rasulullah SAW. Allah kirim tiba Rasulullah SAW. Allah pentun dari atas langit ketujuh lewat perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hai Tuhan terciptaan Allah selapu manusia naon, selapu manusia wikan dengan fitrahnya. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Niki fitrah Allah sawah tertancap kolok le dalam ate dalam jiwa selapu manusia den narak sekek pun manusia tahu mengingkari le dalam ate. Bahkan Fir'aun den tahu mengingkari. Den tahu mengingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun kance pengikut-pengikut dan bala tentaran den nakui Allah Ta'ala menyangkal menkufurin lagu sebenar aten yakin arah Allah Ta'ala dari ciptaan. Lamun Fir'aun doang den tahu tetu-tetu mengingkari dalam aten, apalagi salah lain. Nah, jadi niki Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah noy dari ciptaan selapu manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Baca Muhammad, baca.
dan Tuhanmu yang paling mulia. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah saja melalui perantaraan pena, perantaraan atom itu berajah oleh tahu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajah tiang peligi sami selapu mbe ilmu sande tahun sebelumnya. Niki 5 ayat turun di para Rasulullah. Muniki caran turun. Fayarji'u biha Rasulullah SAW yarji'u fuadu. Nah, dia mau tutup terbaca yang 5 ayat niki si Jibril alaihissalam. Rasulullah langsung hafal. Langsung nyerorot oleh Rasulullah SAW. Nyerorot oleh yarjufu fuadu, aten begigit gendang. Aten begigit. Bayangkan, coba endang-endangan. Berembin tandengan andek begigit. Elek dalam gua. Gua maratur tiang sama baca sawi sekitar 2 meter kali 2 meter setengah atau 2 meter setengah kali 2 meter setengah kurang lebih niki kode muye tahu nilai dalam solong-olong bejaga dengan datang mu malaikat mu ke malam mu bentek kapung kaul kuat lelah sepi denara dengan permintaan anda begitu seram gati, masya Allah. Mencekam lagu ye permulaan turun. Jadiin den napiaran det heran kembe gambar Rasulullah SAW ya begitu. Padakhala ala Khadijah binti Khuwailid akhir oleh nyerurut oleh arwah nyerepak oleh menemui Khadijah. Faqala zammiluni pecat betak sembot aneh pekaing langsung takut fazammaluhu hatta dhaba anhu ar-raw akhir tersembut tangi si Khadijah tanti juluk tenang sampai wah tenang telang takut dan berkurang wah tenang makin faqala li Khadijah ya ulin sugul suara Rasulullah haran dengan jika panik dengan jika merasa darurat niki kadang dan bau tahan diri coba endang beremberwen masyaallah ini pidi amat Seremenang niki Sumatera niki Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara niki panik beremberuan dengan menghindari musibah banjir segala macam niki. Nah, faqala li Khadijah. Nah, makin dia mau tenang, yulin tahu beruni. Nabi Rasulullah tiba Khadijah mali فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي akhirnya ikembek jaga ni bahasa nah akhir bercerita mencerita kejadian baru ni sampai selesai sin ceritaan Nabi bahasa laqad khasyitu ala nafsi takut kembek jaga ni apa jaga terjadi oleh diri bahasa apa jaga terjadi oleh diri kekemben jaga aneh faqalat Khadijah kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Nabi bazan Khadijah kalla wallahi. Nah niki seorang senine sebinian berambil peran penting dalam menjaga kejiwaan seorang suami niki. Nabi bazan Khadijah tenang sama amat tenang. Kalla wallahi
demi Allah, mungkin ya teka sia-sia si Allah Ta'ala. Mungkin. Kembek kan? Innaka latasilur rahim. Saya selalu sambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Selalu membantu dengan Nabi pun ada kesusahanmu, bantu menarik dengan susah, selalu milu bantu. Wa tuqrid dhaif. Selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Lamun arak gotong royong, arak keperluan penting, arah hal-hal dim tahun demilu. Isolah doang pegawaian. Mungkin tak sia-sia si Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah radhiyallahu anha. Akhiran demen wah bebaca marak niki Khadijah langsung tenak Rasulullah menuju teh semamek ya lalu boyak Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza. Waraqah niki adalah pisah Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Jarin Waraqah niki adalah salah seorang tokoh le jahiliyah ye tame agama Nasrani lain. Agama Nasrani sama masih kena sesuai kaje ajaran Nabi Isa. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Nah, ia menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani, bahasa asli. Fa yaktubu min al-Injil bil Ibrani ma syaa Allah an yaktub. Nah, menterjemahan dalam bahasa Arab. Niki Waraqah. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Lagu Waraqah niki wah toa takek. Nggih sangat si toan waling sirgati niki. Mu penantangan niki wah bute den tau nyeremin malik nggih. Bandin tau nyere wah penantangan mate niki nggih. Faqalat lahu Khadijah. Dia menwah sampai le hadapan le parakan Waraqah nggih. Nah, mun baran si Khadijah sama ta'ala pisah ya ibn ammi isma' min ibni akhik. Coba endang ceriten sama ta'ala mani. Endang ceriten sama ta'ala mani. Faqala lahu Waraqah ya ibn akhi madza tara. Nabi bahasin Waraqah sama ta'ala jak pisah. Mu Nabi wam saramena. Nabi wam saryo. Niki bahasan Waraqah. Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Bisin cerita anak Rasulullah. Kejadian pertama sampai tutup. Nggih. Faqala lahu Waraqah, "Hadza an-namusul ladzi nazzalallahu ala Musa." Muhammad. Sak datangi baru niki ye namus malaikat Jibril. Sak tepantun si Allah Ta'ala, teperintah si Allah Ta'ala, ye tepantun layak si Allah tipak Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'an, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Ande-ande ka masih bajang. Ande-ande ka masih rob bayaneh. Jekem sak tetusir, jekem sak tetondong, teketeh, tesogolang isi kaum Quraisy lema. Niki bahasan Waraqah. Lema am tesogolang ande-ande baya. Ande-ande baya masih kuat, ande-ande baya masih roh, ande-ande masih bajak.
ia tolong sepenuh hati, sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Niki bahasa Waraqah. Faqala Rasulullah, bengak Rasulullah. Nabi bahasa bengakan. Kembikan bengak. Tahu lalu kayak tersugulah. Tahu lalu kata tertusir. Tahu lalu kayak teketeh si kaum. Maka aneh tak tekangan. Aneh tanak seolah kajian dia pada. Bahkan menara masalah segala macam. Tiang doang lintulah. Ini kita kira Rasulullah. Bengak Rasulullah. Nabi bahasan. Awa mukhrijiyahum. Itu tuh. Yang keteh klemak. Itu tuh. Yang sugulang klemak. Ini bengak Rasulullah. Qala na'am lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Nabi bahasan Waraqah, tatun wahai Muhammad, tatu pasti mata sogola sangan gembe sai jauh samom jauh nanini pasti ya temusuhi. Pastiin ya bedoimu musuh. Temusuhi si manusia. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Ande kayak tahu. Ande ke masih herop lemak. Ketika terjadi sama bara ameni pasti ketolong sepenuh tenaga. Semampu, sekuat pasti kayak tolong. Dengan pertolongan bagus. Semalam yanshab waraqatu antufia wa fataral wahyu. Nah, jarin zaman wah babasa marak niki wah jelasan akhir pamit Rasulullah mole. Nah, tentu dinara kangone nilai pertemuan Waraqah kanjeng Rasulullah niki mau bebelenan mati Waraqah. Nggih. Nah, zaman wah turun wahyu pertama niki telang wahyu sekian lama. Fataral wahyu telang dulu wahyu ndarak turun malik sekian lama. Nggih. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ustaz, Waraqah kan Nasrani. Mu itam Islam tunde, mu tamu surga tunde. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, niki jawabannya Waraqah 2 pahala. Waraqah niki 2 pahala dan beliau masuk surga 2 pahala. Ben mau pahala napiaran sebagai orang Islam dari kalangan Nasrani zaman lain niki kan dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Islam ajaran Nabi Isa. Ia menimani. Ia tu mau pahala sepelang kanca Malik sasakek Malik ele dalam Islam. Waraqah niki mengaku Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan beliau mau menolongnya. Tamu Islam beliau. Nggih. Makanya dalam hadis sejelasan Waraqah niki khusus berdua yang Nabi aranan. Khusus surga tahun terkolok si Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nggih. Makanya Arab beberapa manusia elek kaum Quraisy niki saendek menyembah berhala. Lalu tetap di atas Islam, tetap di atas agama Nabi Ibrahim, tetap mengikuti agama yang benar, agama tauhid. Salah satu di antaranya niki adalah Waraqah bin Naufal al-Asadi. Jadi ini mami semeton jadin tiang niki kejadian pertama. Kejadian turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala tipak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niki adalah kaum, itu adalah umat Iqra. Umat terperintah membaca Iqra. Nggih. Itu pembelajar niki, ndet kanggo mentelah belajar, tetap belajar. Nggih, mulai lihat kodek sampai mati dan dia berhenti belajar. Nggih, sayangan belajar niki yesit bahagia dah.
ilmu tahun ben tata bahagia le dunia sampai ke akhirat. Nggih. Mu niki tertiang, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan niki bermanfaat, kurang lebih tiang mohon maaf, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.